Meron din sa covered court sa Tuburan. Dua diri ang ako ang mga kabataan. Team Gaang. So, Lig Labang. Jersey number 99. Bora. Round 13. Jersey number 13. Wongao. Yeah, benching. Casas. Jump, drop pass. Takes the lead. Canas. After 13 seconds. Yes. Labaw Team Gaang. Labaw Team Gaang. Yes. Canas. Yes. Shot them down to 10. Shot them down. Yes. Number 23 for them. Artis. Aye. Flores. Dribble. Nice pass. Yes. Come down. It's a rebound. Yes. Yes. Yes, dako kay Labaw. 122. Yes. Renasa. Sa dodong juju. Number 99, bola short. Sawa. Yes. Hinosa. Oy, Ginoo ka. Abangan ninyo na. Party. Yes. Ardelio. Kabilang. Golden. Yes, dong. Hinahinay lang dong, Jo. Yes. Siap dong juju. Hinosa again. Yes, dong juju yapon. 40. Yes, Tumilito. Siap yun. Labaw kayo ta. Oh, napagyod. 120. Siya talang na. Yes, 3 points magyod. Labay! Magabir. Sige lang, labaw bitang. Yes, Lord. Yes, thank you, Lord. Daog ang Your winner, Barangay Gaang. yes, mga supporters. Wow, congrats. Next game, warm up. Power 40 Division. Oh, kapita na mo igagawa, supporter. Barangay Kugon versus Barangay Apara. Asawa na kuyog. Hinahinay na mga hit. Wala pa nakaw. Nasa namahan. Mga supporter, Noy Nicole, oh. Diasay gikan sa Mindanao, mga supporter gyapon eh. Oh, mga supporter. Supporter kasi lang. Ako sa nakita ko kamot. Score 113-82 favor of Gaang.